Alhamdulillah, Allah tabarak wa ta'ala gi lakhong karurong syukar ni masi mahakna tha taragni thui asigi manungda yamna matip magulay rabat tha Ramazanul Mubarak ko tha ama pinabiduna tha asigi numit kharani roza henba ngambagi tawfiq pinabi khare loina na lemhori ba numit sing asisu apung fana ikhlas ka loina na henba ngambagi Allah tabarak wa ta'ala na panggal hapisan. Amin. Nung si Zaraba Maruf Singh Ramazanul Mubarak ki thaasida khususan wana tawgada ba ibadat singi manung dagi amu wariba tarawih namaz. Hariba tarawih namaz asi masi Manipur gi manung dasu miyoi khara rakat nipan son batholak leh. Tarawih rakat nipan asina sahih waribra aduga tarawih rakat kun soliba ahli sunnat wal jamaat ki nazdikta tarawih rakat asi kunni hariba kun asina hena sahih waribra hay sigi maramda matangda mayang gi mamangda dalil dalail isata thamjage mayamna aigi channel asibu subscribe tawbiyu amadi like tawbiyu nung si Zaraba Maruf Singh tarawih rakat asi ahli sunnat wal jamaat ki nazdikta kunni اور غیر مقلد امام سنگھ کی تقلید تودبا اور مسانا مساسی اہل حدیث نی ہائی زبا کوئی حدیث تا عمل توبہ کانگونی قرآن مسو حدیث تا عمل توبہ گروپ نی کانگونی ہائی لاؤزری با مکھوئی کی نزدیک تا تراوگی رکعت اسی نیپان نے لیکن مکھوئی نا تراوگی رکعت نیپان سولی با سی مسیح کی دلیل بخاری شریف کی حدیث اما پیشتا ہوئی حریبہ حدیث ادو مدو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دگی روایت طرقپا ادو البا حدیث نی بخاری شریف تا باب صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم بی قیام اللیل ہے بدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا اہنگ دسون کی با نماز کی متانگ دا لاغ پا ادو البا حدیث نی حضرت عائشہ دگی روایت نی قالت محاق نہائی ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ولا فی غیرہی علی 11 رکعتن ہے بدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان دا امدی غیر رمضان دا رکعت تراغ متھوئی دگی ہے نسون کی دے مسیح مکھوئینا تراویگی رکعت مسینی رکعت ترا متھوئی اسیگی منون دگی نپا لمنا تراویگی نماز نی ادوگا اہم منا ویتیر کی نماز نہانا لوئی لیکن نسی Zaraba Maruf Singh حاربہ حدیث اسی مسیح تراویگا مری سکلائی لینا دے تراویح کا مری لینا با حدیث نہ تے مسجد تہجد کا مری لینا با حدیث نے ہم دی حدیث اسیدہ پلی با ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا ہے بدی رمضان امسو غیر رمضان دا امدی غیر رمضان نہ تبدا اللہ کی نبی نہ رکعت ترامت ہوئی دگی ہے نہ سون کی دہری سی رکعت نپال امنا تہجد کی نہیں ادوگا رکعت اہم منا وتیر کی نماز نے ادوگا رمضان دتا تراویح کی نماز صاحب دی رمضان دتا سولی غیر رمضان دا سون دے ادنا حدیث اسدے کی فون کھمگم لے مدو دی رمضان امسو غیر رمضان دا اللہ کی نبی نہ سون کی با ادو ملبا نماز ادو تہجد کی نماز نے ہے بسے ادو گا تراویح کی رکعت کن سولی با سی اکوینا اہل سنت والجماعت کی نزدیک تا تراویح رکعت کن سولی با سی مسیح کی دلیل دلائل یعنی اللہ اکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحان بدا تراویح کی نماز اسی کن سن بیرمی نمت ہمنی اللہ کے نبی نا تراویح کی نماز اسی جماعت کی ساتھ سن بیرمی اہان بن نمتا میوی خرا اللہ کے نبی کی متن لیب کی مسجد نبوی دا ادوگا انیسو بدا میوی خرا یامنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متن دا مقتدی وینا نماز سن کی اہم سبن نمتا مسجد نبوی سی پم تھن کی پمتان تھانا نماز سون کی متمد دا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا کھن کی مدودی تراویح کی نماز اسی مسیح امت فرض تورک لگت رہا حیب کی عقیبہ ما اللہ کے نبی دفاو کی مسیح کی مرم نا مری صبح نمت اللہ کے نبی تراویح کی نماز اسی پڑھائی نبی کی دمتا مسجد نبوی دلا کی دے نونگال اگر فجر کی نماز تا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاکھی فجر کی نماز دوئر ومتنگ دا صحابہ کرام سنگنا سigi riwayat asi masih Abu Dawud Sharif tu yau bani fajr ki namaz doer matung da Allah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam da sahabai kiram sin hangi ya Rasulullah ngarang tarawih ki namaz parhai nabi ki damak ta karigi damak lakhi dabano
matam adu Allah gi nabi na hai khashitu ay yuftaraza alaikum numit humni aikoina tarawih gi namaz son hibasi masi Allah na adugi matik pame adugi matik Allah na pame harawi aduna khashitu ay aingon akiba fawe ay kizai ay yuftaraza alaikum na koida faraz ta khidra haibagi kari gum na koida faraz ta khibat tarbadi na koi hari barakat kunasi masi na koi son bangam daduna na koi gunagar oi kibiyai maram aduna ay tarawih gi namaz asi parhai balla kitabni kari gum na koi na son gi hairabadi na koi nasana sagi yumda rakat kun solu haina Allah gi sallallahu alaihi wasallam na haibiram madura gi sahabai kiram sing masa masa gi yumda kona kona da rakat kunasi sonaram hariba rakat kunasi masi hazrat umar hazrat abu bakar siddiq radhiyallahu ta'ala anhu gi dor foba tungan sondra lakbane to hazrat umar faruq radhiyallahu ta'ala anhu gi khilafat ki zamana lak labada ma ki khilafat ki dor da hazrat umar na sahaba punam asi kausillaga tarawih rakat kun sonana ba hazrat ubay ibn ka'ab ko sahabi asi yamna maming lay sahabi ni masi qarini matamdugi sahaba punam muftini sahaba aduga ubay ibn ka'ab basi masjidi mufti oi bagi sat mahti qari su oi ba khonjin su yamna fazaba adu ba sahabi ni hazrat umar gi ma ki hukum gi matung inna ubay ibn ka'ab na sahaba kiram sing tarawih rakat kun masjid nabawi da sonbira mer sahaba kharana hai e amirul mu'minin Allah gi nabina jamaat ki sata masjid sonaba thingbiram bani aduga hariba amal asina hakna amaka jari tori basi kari marangino matam azur hazrat umar na hai Allah gi nabi sallallahu alaihi wasallam hazrat dunya de gi khongsan khre wahi su laklaroi aduna aikoi da faraz torakani hai bigi akibu su leitre aduna haribu sunnat asi masi aikoi na zinda to base masi bahut zaruri ni hai na masi hazrat umar faruq radhiyallahu ta'ala anhu na sahabai kiram sing bhai ke lekin hazrat umar faruq radhiyallahu ta'ala anhu gi masi qawl asi masi sahaba pura ijma oi ki sahaba pura na taram oki yahan tak ke hazrat aisha siddiqa radhiyallahu ta'ala anha matamdre hingli bani masjid nabawi gi nakanda ma ki hujra leiri bani hazrat umar faruq na ubay ibn ka'ab ta tarawih rakat kun sonaba hukum to umatamda hazrat aisha siddiqa radhiyallahu ta'ala anha na thing deba asina dalil ore madudi tarawih rakat kunni hai bisi aur yahan tak ke hazrat aisha siddiqa radhiyallahu ta'ala anha masamusu tarawih rakat kun son kiye ahari barakat kunasi masi pura sahabai kiram sing amadi tabi'in aimai arba'a amadi jamhuri ulama sing masi fawa masyriq amusu maghrib ta tarawih rakat kun sunun lai sumaina hazrat ali karramallahu wajhahu gi sirwa ini annahu amara rajulan yusalli bihim fi ramazan 20 rak'atan adi hazrat ali radhiyallahu ta'ala anhuna ramazan da tarawih rakat kun sunna hukum to biramer sina takbadi hazrat ali karramallahu wajhahu ma masamaksu tarawih rakat kun sun dia basi takbane asumna imam shafi'i imam malik imam ahmad bin hanbal imam abu hanifa aimar arba'a makhoisu tarawih rakat kun sun gi qiyamu shahri ramazan 20 rakatan ramazan mubarak ta songadaba tarawih namaz rakat masing kunni hai basi laik sing de iri sumaina musannaf ibn abi shaybah kauba adulaba yamna maming lairaba musannif asina mahakna iba lairik musannaf kauba lairik adurasu hariba musannaf kauba lairik asida yamna maming lairaba muntakhab lairaba hadis ngatani masjid purikse maduda iri hati abdullah ibn abbas na yusalli bihim fi ramazana 20 rakatan mahana abdullah ibn abbas na ramazan da mayambu tarawih rakat kun sun birame aduna mere muhtaram masi masyriq amusu maghrib ta lairiba mipung khudimak tarawih rakat kun sundra lakpani ghair muqallid imam singgi taqlid daba imam singbu yadaba और masana masasi ahli hadis ni haizaba habidi quran amusu hadis ta amal tawbuni haizaba makoi asisu ngasidegi chahi chamagi mamang da tarawih rakat kun solam aduna tarawih rakat kun ni haibasida mere muhtaram kaim da chingne biganu aikoi khudimak tarawih rakat kun sonbasi masi sunnat ke muakkadani Allah taala na koi khudimak tarawih rakat kun asi ramzan thasi da sonbang ambagi pangalpi na bibu oisano loina na tarawih rakat 500 liba kangu asisu Allah nam koi su hidayat pi na biduna rakat kun sonbang ambi pangalpi na bibu oisano wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin